baciye kuzimu. Urabona ko nk'ubu ngubu nk'uyu muturanyi wanjye urabona ko ari hejuru y'ibirombe nubwo batabyemera. Niba babonye amabuye mu murima w'umuturage ntibamwishyura avemo bakoremo ibikorwa byabo. Ubusanzwe abaturage batandukanye iyo bamenye yuko aho batuye cyangwa se aho babarizwa banafite ibikorwa habonetse amabuye y'agaciro, benshi bavuga yuko ari inyungu yaba kuri bo ubwabo, ku bikorwa byabo ndetse n'iterambere ryabo muri rusange. Hari abibonamo akazi ndetse abandi by'umwihariko bakaniteza imbere biturutse mu kuba bafungura bimwe mu bikorwa birimo ubucuruzi mu rwego rwo kugira ngo abaza mu gukora ibyo bikorwa by'ubucukuzi aho hantu abaturage bari bibe byabagirira inyungu. Aba baturage batuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro mu kagari ka Bwiza bo bavuga ko ibi ngibi atari ko biri kubera yuko ubucukuzi bumaze imyaka 6 bukorerwa aho batuye. Kuri ubu byatangiye kubagera ingaruka zitandukanye zirimo kuba hari amazu arimo agendagwa andi akagenda yangirika. Ko hari aho nahinga kuko nanjye hari umurima mfitemo ingaho hari nko n'indani, hari igihe usanga harasadutse gutya haritsemo, nawe urebye nawe warigitanye. Urebe inzu uko yabaye yari igisagiye kuzimu. Inzu hejuru urabona ko amabati ari mu kirere, igihande cyaritse cyagiye hasi. None se aho hasi harimo iki? Uri kuba yewe n'umuryango wawe? Njyewe ubu ngubu ndi hanze, hari umuturage waduhaye akazu niko turimo, nta nubwo kanadukwiriye, ni akazu gatoya cyane, ni akazu k'icyumba kimwe niho turi. Ahantu imvura iragwa bwa butaka bukiyungurura amazi akaba yamanuka mu kabande agendanye n'isuri, ubwo rero bikaba byakwangiza imyaka. Bavuga ko atari bigusa kubera yuko n'ibikorwa aho bikorerwa hari uburyo amabuye y'agaciro bayasohora mu birombe ariko ari kumwe n'itaka, hakabaho icyo bita kuyayungurura. Bavuga ko uko kubayayungurura n'ayo mazi ndetse n'iryo taka risigaye ari nk'imyanda bafite aho bishyirwa, ariko nk'iyo imvura iguye bijya bitemba bikatembera mu myaka yabo bigatuma imwe na imwe itakwera, kandi buno butaka umurima bugiyemo bwo ntabwo umuturage aba akiwuhinze. Ibihombo biyobora amazi bimena aho hose, nyine muri kampani aho hose mu mirima y'abaturage niho bimena. Bamena ahantu nyine baba baraguriye, kimwe nk'uko hari igihe babimena batarakugurira n'ubundi bakabimena aho babonye cyane. Imivu y'imvura yaguye aragenda akajya mu gishanga, agaca no mu mirimo. Nyine ageze mu gishanga urabyumva, mu gishanga barahahinga, ubwo imyaka ibyataka iragenda rikatinda aho ngaho. Hari amazu menshi agiye yangirika bakayasana bigaragara n'imihanda. Aba baturage bavuga yuko bino ari imbogamizi kuri bo, kuko uretse umutekano wabo uri mu kaga bituruka kuba izi nzu zirimo zirabagwira ndetse izindi zikangirika, banafite ikibazo cy'imashini ziba ziri guhinda munsi yabo kubera yuko ibirombe aho byaherewe bicukurwa kuri ubu ngubu bigeze munsi y'amazu yabo. Niho aba baturage bahera rero basaba inzego zitandukanye kuba zabafasha by'umwihariko kugira ngo ikibazo kibe cyahabwa umurongo, niba ari ngombwa babe bahakurwa. Akagari karabazana kabagejeje, baravuga ngo ntago bagendera ngo aho inzu zubatse ngo bagendere kuzimu cyane ngo kuburyo mashini zitumvikana, kandi mu by'ukuri mashini zirumvikana, abaturage barazumva buri munsi. Turasaba leta ko yadufasha ngo mudukora ubuvugizi, leta ikareba ahandi hantu yadushyira, hanyuma bagacukura amabuye yabo. Hari amazu menshi yisataguye gutyo, bajya mu buyobozi bakavuga ati rega ntawe uburana n'uw'umuhamba, kampani ntago waburana nayo kubera ko ikorana na leta. Ni abaturage nyine bagatinyira muri ibi. Turasaba leta ngo namwe mudukorere ubuvugizi, iyo kampani irebe ko yatwimura ikadukura hano kubera ko hari ahabo ariho bacukurira amabuye y'agaciro. Icyo twasaba leta n'ubwo babishyiramo imbaraga ikabwira abakozi ba kampani bagasanira abo bangirije. Ubuyobozi bw'iyi kompanyi St Simeon Metals Company Limited bukaba bwanze kugira icyo buvugana n'itangazamakuru. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Rajabu avugana na BTN TV ku murongo wa telefone atangaza ko iki kibazo bagiye kugikurikirana hakoherezwa ikipe ebyiri, yabishinzwe kureba iyubahirizwa ry'itegeko ryo kurengera ibidukikije ndetse n'iyo kwita ku bibazo by'aba baturage, byose bigahabwa umurongo. Turahereza timu dufite na engineers ba RMB n'abakarere bafatanye bagiye gukurikirana tumenye hari ikibazo gikemuke. Lemi itangaza ko hari bimwe mu birombe bikorerwa ubugenzuzi, bityo bimwe bikihanangirizwa iyo basanze bitubahiriza ihame ryo kubungabunga ibidukikije. Beyata Akimpaye, umukozi ushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko arengera ibidukikije mu kigo cyo kubungabunga ibidukikije REMA, atangaza ko kurengera ibidukikije bireba buri wese. Inshingano zo kubungabunga ibidukikije ntabwo ari ibyawe, ntabwo ari ibyanjye gusa, ahubwo kugira ngo
tugere aho igihugu cyifuza kugira ngo tubungabunge koko ibidukikije, ni uko twese tugira ibikorwa bikomatanyije. Itegeko nomero 072/2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatandatu 2024 rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda, mu ngingo zaryo zitandukanye hagaragazwamo uburyo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa ndetse n'uburenganzira nyir'ubutaka wahabonetse amabuye y'agaciro na kariyeri aba bufiteho. Ariko nanone iri tegeko rigateganya ko andi mategeko atagomba kwirengagizwa, harimo nk'itegeko ryo kurengera ibidukikije. REMA n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bwa gazi mine na kariyeri mu Rwanda RMB batangaza ko kugeza ubu nta kompanyi z'ubucukuzi zari zahagarikwa, gusa nanone bakagaragaza ko ari kompanyi zimwe na zimwe zagiye zihanangirizwa kuri ibi bikorwa nyuma yo gukorerwa ubugenzuzi bagasanga hari ibyo batujuje bagasabwa kubyuzuza. Ahangaha turi ni kuri site yitwa Rutaka, nimwe muri site zigera kuri 6 zose hamwe zikaba site 6 zicukurwamo amabuye y'agaciro n'iyi kompanyi yitwa St Simeon Metal Company Limited ikorera muri aka kagari ka Bwiza mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ni site ubona iri hakurya y'umuhanda, munsi y'umuhanda hatuye abaturage, iri milimetero 50 gusa uvuye ku muhanda, gusa no munsi yayo ho gatoya naho urabona yuko hari abaturage bahatuye.